Ngamakhaya kwindawo ngendawo phokufela khona ujelo lakho ngingqaphambili ezilomzansi FM asibulise sibhotise ngalixetsha sijokhle kakhulu sithi isintu sami ngihambe indoda kakhosi bekhona udokotela makule lixetsha njengoba ke uva singena kuhle kakhulu phake ngayengeze sembo nomzawane umsebenzi omhle kakhulu kazi oncomekayo xa ngaba uphulaphula ikhono labantu abatsha eMzantsi Afrika abantu abazaziba into abayifunayo namhlanje ke sijokhle kakhulu singene enqubeni igama layo isintu sam sibhotisile apho ke uphulaphule khona ngalo eli xetsha Asithola kakhulu 98.0 FM mhla ka-24 August 2020 namhlanje kungomvulo enzukwini xethela kebhotini amashumi ibethile insimbi yesixhenxe ngalo elixetsha madara ke ngavele ngapholisa maseko ndamkela kakhulu phake uDr Khehlelezi indumandumane madara ke inhliziyo zibovu ngoku zibovu ngoku sabatho eyadumeza izweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bethembethe mfazone empandla inhliziyo zamadoda bomvu yena basethethe nabasenyembane mkhonto kwazi igazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba ithithi umndeni ziyokuthetha nawe ngelinye ilanga mawungazi ngibingelele bonke abalaleli bezwi lomzansi ngibingelele nabantu bonke njengamanje abangibukayo ewindini ngithi uNkulunkulu anibusise bafowethu wonke umuntu odele yonke into ayenzayo ngithi mina uNkulunkulu ababusise njengamanje ngiyabona bagcwele lapha ewindini bangibuka ngithi futhi ngibingelele nabantu bonke abalaleli besemakhaya besema bedroom abo besema sitting room abo abanye bonke abangibuka ku Facebook page yami Nyanga Yodumo Mzongi live njengamanje ngiyazi abanye sebathenga ama TV bathi sibuka nje wena Khehlelezi ma live uNkulunkulu anibusise bafowethu lawo madatha niwamoshi nabanye bangilalele ko online lapha kwizwi lomzansi app yakhona ngiyababingelela kunjalo ngalixetsha enqubeni igama lakho Khekhulu Dr sithi isintu sami so xa sithi isintu sami namhlanje ke suke sithetha ngento ezininzi kakhulu ukhumbula last week sasibheka indaba enkulu indaba yokucaba nikhumbuze nje phamba sihambe siye phambili kakhulu ngena ke phake ku YouTube ubhale Dr Khehlelezi bese uyasubscribe phambi ubethe ne-ring ibell insimbi ukuthi ukwazi ba ke unotify ke xa ngaba khona izinto ezenzekayo zinkulu into zothi uzifunde pha ku YouTube esikuthethwa ngazo ezahlukahlukeneyo ngena ke njengokhawuleza xa ungazi ungacela nomntwana wakho ngabantu abadala kuyenzeka badileke kwezinto ze fourth industrial revolution cela nomntwana wakho ukwazi nawe ungachiyeki ngalo elixesha dokotela last week sathembisa abantu kakhulu into abana ke esizawuke mhlamba abazothi bangene bazokwazi ukubuza imibuzo kudokotela bazokwazi futhi abo bathe baba nenhlahla babhekelwe kuthiwa dokotela kuthiwa ukuhlahla kuthiwa bakwazi babhekelwe angeke sikwazi basingene sonke ke bakwethu namhlanje njengoba ichildren dokotela ngifuna nje sibakhumbuze eqala ngoba kukhona izinto umuntu athi xa ngingafumana nje lento sokuthethwa ngayo khona ikhemesi yodumo apho bazokuthola khona zonke ezinye zezinto abangazisebenzisa zibancede kwezongxaka ababhekene nazo asiqale nje sibakhumbuze ikhemesi then sibuye sihambe siye kubo dokotela ikhemesi ise number 407 Salmon Grove ku Anthony Lembethe abanye bathi Smith Street next to laphana nje laphana ngeke ngisho amagama shop ngoba ngiyobe singewa advertise nabo ilaphana nje ku Salmon Grove mawuhamba ngomgwaqo omkhulu abathi uAnthony Lembethe namhlanje ke besibathembisile abantu ukuthi cha sizothi ukuthatha ababili abathathu abawu4 abawu5 lapho sibabhekela bangixolela ke abantu namhlanje ngithe kuba phansi kancane mfowethu uyabona uma ulahlekelwe uya nawe udabuke sishiyo umkhokheli lapha ebandleni bayamaza abaningi benginokubiza umakhosi kade edila kakhulu ngeinto zabantu besifazane bayazi benginokuyibiza inamba yakhe la emsakazweni baye futhi abanye sebake baya kuyena babuya bangitshela bathi mkhulu sile kuyena wasisiza impela kakhulu wala eBluff ebe umkhokheli ebandleni ephinde futhi abe umkhokheli wentsha ushile emhlabeni sizobe simngcwaba ngesonto umakhosi umadladla owala eBluff la nje endaweni zesilungu eBluff useshile emhlabeni esobe simngcwaba lapha ngesonto ngomgqibelo siyobe silindele sithi semlindeleni kusasa sobe siku memorial service yakhe khona lapha ekhaya lakhe eBluff siyobe sigcwele nje khona kakhulu abafisa ukusiphelezela abangabi nenkinga asambeni sengobuningi bethu ngesonto unfortunately isonto sobe sinayo la sekuseni kuphela
lelo sobe sinalo kuphelela sekuseni emini sobe sigcwele sonke eblafu sisemngcwabeni kube kakhulu siyombeka nje sithi nomndeni wakhe awududuzeke nebandla futhi ngaphansi kwesithelo sika Jehova ingane zidabukile wonke umuntu phansi sihloniphile impela kuyisotha kodwa ke njengesethembiso ngizobathatha nje abawu4 ngibathatha abawu3 kodwa bangixolela amandla athe kuba phansi kwabona mawushiywa ilunga lebandla kufana nokuthi ushiye enye izingane zakho kodwa ke sizokusho ke asinankinga umoya kaNkulunkulu uzokhuluma sengisho ukuthi bangixolela abantu mabeza uthi le ndoda sijwayele ukuthi benjena ngindoda nje ebasemandleni kodwa ke asiyeni khona siyobona phambili zilime ziyetsheni kunjalo dokotela asilime ziyatsheni ngalixesha iqhubele igama la isinto sama sithatha umphulaphula ngasekhaya siva mhlambe ngabe uthini kena ekhulukazi ungawubuza umbuzo noma mhlambe ucele ukubhekelwa kudokotela ngesibathathe bonke kodwa ke wena uthe wakwazi ukuvelela ungaloku yalena le hlale phezulu kwendaba inkubeni masemthatha umphulaphula imolo ekhaya yebo njani baba asikhona Nkosi yamakhonto unjani tata hayi sikhona ngikhuluma noNhlanhla kaDlamini sibonga ngamasho yebo baba Nhlanhla yebo baba ngisacela baba udokotela ukuthi angibhekele kancane babu uDlamini sibalikhulu uthi umoya ingcwele mawuloku ungena la ngabe mina ngifuna into engathi ikhuni zomlilo mangifuna ikhuni zomlilo kube sengathi namanje okokuqala ngikuphuzisa into engathi intelezi ngathi le ntelezi engikuphuzisa yona yani wathi umoya ingcwele ikhona into okufanele bese ngathi namanje ngiyayiklina ngaphakathi esichitho kuwe mangiqeda lapho bese ngathi uphalazela phezulu komlilo ngathi mina ngikwenzelani lokho athi umoya ingcwele ikhona impi okufanele ngabe ngiyilamla ekhaya straight lapho uthweni uzalwa khona njengomuntu engathi namanje kodwa qobo nivukelana nodwa njengomuntu kade bekufanele budlula abantu emhlabeni ngendlela engaqondakala athi umoya ingcwele baba bawuloku uthi ukhona lana ngihlushwa into engathi kodwa qobo iskipa noma ngithi mina i-t-shirt egqokwa kodwa phezulu athi umoya ingcwele ikhona into yakho insila eyathathwa kangathi iyongcwatshwa entweni engathi isemathuneni wathi umoya ingcwele namanje wena akuhambi kahle intweni zakho njengomuntu engathi uvukelwa umzimba wakho uyaluma wonke ngathi mina lesi sichitho oloku uhamba uye ebantwini kuthiwa geza yini lena kanti wathi umoya ingcwele cha isipoki lesesavuzwa phansi esebenza semathuneni samuntu engathi kwakungafanele ngisho nomsebenzi uthole kahle lento mayenziwa kwakwenzela ukuthi wena ungakwazi ukumthatha umuntu wesifazane ngoba namanje mawuthi uyahlangana nomuntu wesifazane yazi ningahlala ngokuxabana athi inkulumo yasezini kufanele yenzeke lento ngoba ngike ngayizwa mina gijimisa iyothanda ithinta into engathi isitho sakho sangasese wathi umoya ingcwele ngizwa kube sengathi uphelelwa imizwa wena samuntu engathi namanje ngisho noma umuntu wesifazane kodwa uphelelwa luthando athi umoya ingcwele ikhona into enjalo kufanele siyilandele baba singayeki khuluma ngizwe baba hayi kuqinisile baba kunjalo njengobusho nje iyenzela hayi baba ake ngithi uzofika kwami uma ufika baba angazi ungafika kanjani kodwa kunento ezofanele uyithathe bese sikusehlathini uyophalazela phezukwayo lo mlilo ucishe kube sengathi kunento esiyicisha ngoba uyazi uvukelwa abantu ngizwa mina uvukelwa abantu bese ngathi lelanga bilivuka kube sengathi uvukelwa izitha uke wathi umoya ingcwele sikhulekise lento silamla abantu abangakuvukela vele wena kwakufanele ukuthi wena uhlaselwe wathi umoya ingcwele 2018 wathi umoya ingcwele kwakumhla ka9 March umoya ingcwele kwakufanele uhlaselwe abantu wena kube sengathi bakubamba inkunzi kodwa kungayona inkunzi ngezwe mina kuvuka abantu wathi umoya ingcwele kunombango othinta into eyinxuwe elidala ekhaya njengomuntu angathi namanje kunomuntu wadlula emhlabeni wadlula enendawo engathi umuzi kwangathi kodwa kufanele lo muzi uhamba ubangwe angazi noma uyangizwa yini baba kunjalo baba kuqinisile kwenzeka ngempela lokho ngomhla 9 March 2018 fika kumina baba ngoba kunale jelo fanele silamle kuwe uvukelwa abantu kodwa fika kumina mawufika uzosho baba ukuthi ubaba uDlamini ngakuthintela emsakazweni ngiyokwenzela mahala baba ngiyabonga kakhulu baba ngizozama noma ukuqhamuka kusasa thank you baba Alright, qhubeka sithatha umnye futhi umhlali siva mhlambe ngabe ke yena ke uthini enqubeni yaligayithe igama la isinto sami hleli naye phaka uDr Khehlelezi emphulaphula ekhaya enambeni osithinta kuyo nawe mhlambi osibuka online ngakwazi ukufona mhlambi kwenye province ngu060 480 7164 ngu060 480 7164 enqubeni siyakubulisa molala ekhaya yebo baba Yes sir. yebo sikhumbuzo ola kwamahlu ngiyabingelela emphakathini baba mawusangibingelela ngazi noma ufuna ngikuhlolele kodwa uthi umoya ingcwele kokuqala angumisela into engathi iladi lomsebenzi kodwa le ladi lomsebenzi mangilimisa ekhaya komalumakho ikhona lento wazalwa nawe uyembethe wathi umoya ingcwele kodwa ngihlushwa into kodwa qobo kube sengathi namanje wazala nengubo ngathi mkhululo namandla kwenze njani ngaloku ayise wathi umoya ingcwele kunento evuka njengento engathi uyintandane wena njengomuntu engathi wakufanele bese ngathi ukhula abazali bengekho yathi inkulumo yasezweni baba kunesikhala esidilika bese ngathi siyakuthinta
ike yathi inkulumo yasezintweni baba mawusathi usekhona awuzama ukubona umakhosi abaseduze noma uzama ukubona izangoma eziseduze kube sengathi namanje bakumisela into engathi lukhamba lolu khambo kufanele umise bekufanele kube sengathi loshaya lento engathi isolwandle ngoba ngihlushwa amaphupho akho baba njalo mawulele ebusuku yazi uphupha amanzi kwesinye isikhathi waphuphe clean mawuloku ulindele ukuthi kunezinto ezinhle ezizawathi umoya ikhona into evuka kube sengathi uvukelwa abangani ngathi mina labangani abakuvukela wazi wawuvukela umuntu wesifazane kwenze njani wathi umoya ngele ikhona into yomsebenzi okufanele bese ngathi sikumukelisa yona ngoba wena baba unesiphiwo samntangathi namanje into mayizowenzeka uqala uyibone kodwa esimeni sasebusuku wathi umoya ngele asilandele le ndaba kakhulu singayeki khuluma ngizwe kayise bheki yebo baba izinto ezenzekalayo le hayi baba awuzama ukuthi uthole umakhosi oseduze ebese ucela ukuthi ukhethe lezwathi ngicela ungimisele ukhamba lasekhaya komalume kunento okufanele uyimisele yasekhaya komalume akho kodwa lento mayiyoshaya le ndana engathi isolwane uzama ukulithola baba lelijazi eli green ngapha libe mhlophe ngapha ngoba kunamandla ofanele siwabuyise kuwe straight angiyabonga baba amen Right, thatha mnye futhi umphulaphula niqhubeni siyakubonisa Moleka. Okwezilomzansi Moleka. yebo iRadio ngiphezulu Nkosi yami sidlule noba mhlawumbe uzovala wena ngalapha. njani baba siyaphila baba kunjani hayi ngiyaphila nami baba umfana wangubani lo baba yebo ngithi baba hayi naba ngizawalise ukudumala nje ngomakhosi lo seBlack Yeah. Angibhekele baba uma ngiloko ngikhuluma nawe baba ikhona into ekulandela ka Nkosi yami Jesus yazi baba ikhona into ekulandela kabi njengento engathi ijele wathi umoya engcwele ake ngikukhuze qala mawungena la ngithi awuyeke inhliziyo encane ngoba ukhona into evuka kube sengathi namanje ithinta ukukhuluma ngathi lokukhuluma okubuyayo kubuyapi wathi umoya baba ikhona into kwakufanele kube sengathi wena iyenzeka kuwe ngoDecember 19 ngathi mina 2019 December 19 2019 wathi umoya engcwele kukhona into kwakufanele kube sengathi uvuke ekseni kube sengathi namanje uvuka ushaya into engathi izibulo ibhluke lakho noma ianda yakho imanzi kunento babolala naye ebusuku eyisilwane efuna ukuxoshela into engathi ithunzi lasejele wathi umoya engcwele namanje ngihlushwa into kodwa elikati kodwa lapho wena uhlala khona ngathi lelikati lokho livakasha njalo lizodlula eminyango wakho elakuphi wathi umoya engcwele baba kukhona inkinga ekhona njengomuntu ngathi wena kukhona umeqo ohamba nawo ngathi mina lo meqo wenze njani wathi umoya engcwele lento iyabuya kube sengathi inyawo zakho kodwa ngaphansi ziyaluma zizogcina kube sengathi inyawo ezihlubekayo noma ziphuma into engathi isikhumba wathi umoya kunento okufanele silandele kakhulu baba wena mawuzalwa ngazi ukuthi ekhaya kini ubani umuntu ongathi uyiwele ngoba namanje kunalento engathi amandla okufanele siwembule kuwe njengomuntu ongathi wena ungahamba uwini into engathi kodwa uyubheja ngathi mina ubheja ibhola noma ubheja ilotho lo muntu wathi umoya engcwele kunento eyigambling ngokufanele bese ngathi namanje uyikhonzile noma ukuyidlala yathi inkulumo yasesibini ngabe siyayilandela lento ngoba ikhona into eyibungoma kodwa ukuphakama bese ngathi buthinta wena ngathi mina lo muntu kwakufanele abe nesigodlo wathi umoya engcwele ikhona into enjalo fanele silandele singayiyeki khuluma ngizwe baba fly Okay, useqhawukele dokotela. Akasekho ke dokotela. Asathi umnye futhi simba mhlawumbe uthini enqubeni siyakubonisa Moleka. Nkosi yami nabane nisandla nganibamba mkhulu Nkosi yami khuluma nobani kuphi baba ukhuluma na Emmanuel Nyambi wasemshada kanyalo ngisemhlideki ngifuna umsebenzi baba ithi inkulumo yasesibini mawuzothola umsebenzi angikubuyisele ekhaya kuboka baba wakho ngiyofuna isibaya esidala uma ngifika endaweni engathi isesibayeni ngifuna into engathi icansi nesiqamelo kube sengathi lento ngiyendlala phansi ngathi ngiyendlalelana wathi umoya engcwele kunenyembezo hlala uyikhala wena baba njengomuntu engaze ngifuna ubaba wakho ngithi kanti yona ukhulele kuphi ngoba kunento ekhulunywa engizoyikhuluma mina emsakazweni ngathi mkhulu ngikhuluma esigodlweni kanti kwenze njani ngalomuntu wathi umoya kunemfihlo ngawe baba njengomuntu engaze ngibuze kanti kahle kahle ubaba wakho ubani ngoba kunento ekade kufanele ngiyifune kakhulu ngathi mina Nicholas uthini kimi wathi umoya engcwele kunegama kufanele ngilimemeze ngithi mina kunomuntu okwakufanele abuya kutshela iqiniso kuwena ngoba namanje ubona into zakho zimnyama kanjena kuneqiniso mani elingakhulunywanga kuwe wathi umoya engcwele nezibonakaliso zakho kodwa ziyabuya ebusuku kube sengathi namanje mazibuya lezi zibonakaliso umuntu ongathi kunekhehla elifuna ukuzokuhlebela enye indaba wathi umoya engcwele kodwa ngabe ngiyakuhlambulula ngathi ngihlambulula kwenze njani ukhona yini umuntu okwavumelana naye ukuthi makakhiphe isisu wathi umoya ikhona le ntombazane mani kodwa qobe yakhipha isisu wathi umoya wathi
isidalwa sibuye sengathi zikubeka icala kube sengathi wena vele kodwa lo msebenzi ngeke uzuthole ngoba bekufanele uqashwe endaweni ngathi isemayini ngathi mina le mayini kodwa kufanele ubizwe kuyo wathi moyo ngeli khona into kufanele silandele kuwena kube sengathi siyayigeza ngoba uhamba nethunzela imnyama khuluma ngisho Emkhulu akunamagama nginawo lamaningi ngitawukela phansi mkhulu la usho njalo siqinisomile mkhulu na last thing phinde ngaphupha kutosa kungiyitolo ngiphuphile makhetha ngikhomba umsebenzi mara kangikhombi kahle ukuthi kahle siyaphi lalela baba kuneqiniso ofanele utshele ekhaya kini noma uma wakho nihlale phansi kube sengathi kuneqiniso elidlula kulona ekuzalekeni kwakho ngathi mina Nkosi ngabe ngikhomba ngapha ngiphinde ngikhombe ngapha ngithi mina yini wathi umoya ngene unekhehle elifuna ukukuhlebela liyakuvezela ezibonakalisweni zakho ukuthi man ake sibile yazi njani ukuthathe ngiye nawe ekhaya straight kilabo zala khona ngifike ngikhiphe komunye umuzi ngifike ngifake komunye umuzi ngithi mina no man ake sesambe sesiyotesta amagazi ngithi mina ake sidonso DNA test wathi umoya ngene yazi bese sigodleni bengizothi mina ake siqoqola unye udaba baba ngithi mina awuye kule ndawo kube sengathi namanje uyothatha amagazi akho uphinde uthatha wakho ufana ayi angazi baba Khuluma Nkosi yami. All right. Sijule kakhulu lento manje. Yes. Sawujule kakhulu. Ey, madara sibamba babili ogqibela mhlambi ke sizoqhubela nenkqubeni molweni ekhaya. Sanibona njani? Siyaphila siswami kunjani? Oh Nkosi. Ngisaphila. Ngophanda zosodo lokhulumayo. Bengisacela umkhulu angihlolele. Lalela siswami. Yazi uthi umoya oyingcwele kimi angikukhulekise. Uma ngikukhulekisa ngifuna intambo ebomvu. Ngifaka okhalweni lakho ngathi ngifakelani wathi umoya ngcwele kodwa angingayifaka okhalweni angicrossise emabeleni kuwena izocrossa ngasesifubeni ngathi ngiyenzelani lento wathi umoya le ntambo uyifaka amalanga azabe u14 mawuqeda lapho ebese ngathi uyimbele endleleni lapho kuhamba khona abantu yazi sisi wena uzolinyaza umuntu wesilisa ngathi mina kwenze njani wathi umoya ngcwele kunomuntu wesifazane owakushaya ngesichitho njengomuntu owakufanele kube sengathi ukhipha komunye umuntu wesilisa noma ukhiphe endodeni uphume kodwa qobe bese ngathi kuyaliwushaya ngemithi wena ubungakazi ukuyisebenzisa yathi inkulumo yasezwini kunento okwakufanele kusebese ngathi yakuphuma ngaphansi bese ngathi uyopha non stop kunesikhathi siso lapho ke wopha wena wazi wayibuza ukuthi kanti kwenzakalani ngoba namanje ngizokuphuma amahlulu ngaphansi amnyama wathi umoya ngene kunento esalumbu eyakhile esinyeni sakho njengento engathi ihamba kube sengathi udokotela ngaza ukubamba isinye esinye nathi une cancer wena esinyeni sakho wathi umoya ngene no man into siso wayifakwa le night something wayeqa phansi kodwa kwakubanga umuntu wesilisa kuwathi umoya ngene lento iyakuvalela iziyokuvalela into zakho wena sisibekufanele ubamba into engathi ikhosi noma ufunde kube sengathi namanje uthi mawufunda kungafundi kwathi umoya ikhona into engihlupha kodwa kube sengathi namanje uzogcina usebenzisa izibuko zamehlo kube sengathi uya affecteka ngisho emehlweni akho wathi umoya ngene asikhulekise ngoba khona into kufanele siyembule kuwe ngibona iringi sisi kuwe kodwa kube sengathi iyacazimula ngathi mina kwenze njani athi umoya ngene kodwa kunento lokuyiphebeza futhi njengento engathi isilwane noma isichitho Kusiyana. Iqiniso konke mkhulu lokho kusholo. Konke yaza kukho nokugodwa ongazoniqinisa. Sama sisi ukuthi ufike kimi sibone ukuthi senza njani. Okay mkhulu. Right. Nkosi mama siyabona lakho right sibamba ukugqibela Dr. Sikwazi bake sibheke futhi into bana ke mhlambi ke bazokwazi kanjani ukufinyelela P emahlabathini kodwa sewuchila bake kule veki ke emabomba azobebheke eBluff apho ke kuzobe kubukhathwa khona elinye lelungu lebandla asithathe phake umphropho ukugqibela ngalixetsha siyazi into bana baninzi bebefuna ukungena kodwa ngixetsha libe nomona molweni ekhaya Lo njani? sikhona Nkosi yami Makhondo kunjani? Yebo uthola nje wena ubathola umkhuleko ngicela Lalela baba uzolalela radio uthi uzolalela radio ngoba akana airtime vele nami umoya wakhe bomncane intathe ngizomtshela wena incane baba ukhona uthi usekhona nomsabi usekhona Dr. usekhona baba lalela baba awugijime ulwethu mawufike ulwethu ungitholele ubisi lo labathi goat milk ubisi lo lembuzi uze nalo kimbaba ngizokutshela ukuthi kufanele senze njani lo baba lo unenkinga lo uyazwa futhi useqhawukile Dr. Oh kunalento okuthiwa angazi kuthiwa iququ iphunga okufanele livele kuye
njengomuntu angathi lento mayiqala ivele izovela enyaweni abe nenkinga yephunga enyaweni uthi umoya engcwele into eyenziwa ngamasibomvu kunezicathulo zakhe lobhuti ezithathe zalahleka zaze zawufikela umuntu owusicapha noma otaxi driver kodwa kade engashayela itaxi ebewusicapha wathi umoya engcwele lento uthe mayithatha kunombango khona lobhuti njengomuntu angathi kuthiwa ukhuluma kakhulu ekhaya kubo kodwa ngithanda ukuhlolela umuntu engalalele ngithanda ukuthi ngingabi amateur ngimhlolela umuntu ezwa ukuze la angezwa khona angitshele awu dokotela kunjalo mphulaphula ekhaya xa sixesha lokuxabisa nawe make sibheke nje dokotela mhlambi ke okay into ebaluleke kakhulu into abane ke uhambe uye ku YouTube ufike ubhale pha Dr Khehlelezi ungene ke ku YouTube channel ka Dr Khehlelezi usubscribe ukwazi nawe ukubona nezinye zentetho ezidolhlobo wazi nokuba ke kwenzekani ngayo Dr Khehlelezi uhlala echo ke xa ngaba yena enza into usuke live na ku Facebook njengo Dr Live ngilive kumanje nyanga yodumo mzo Facebook page yami ngiyacela kabantu ngiyabancenga abahambe bawusubscriber ku YouTube channel yami ukuze kube lula ukuthi ungithole ngoba YouTube channel yami operator yimi straight so uma ufika ubuka ivideo ucomment whatever ishoyo izo attendwa yimina ngisho futhi ngibona ukuthi indaba eserious noma icomment yakho it does make sense into ishoyo ngithatha iphone number leyo usuku ibhalile ngibuyele kuwena so umuntu akagijime ayo subscribe laphana ku YouTube yami ethi Dr Khehlelezi okunye ngizokusho ukuthi abangakholela uKhehlelezi noma abangamthanda uKhehlelezi hayi bazomthanda ngenkani something big is coming kukhona okukhulu ke manje kuyonyakaza South Africa yonke kunyakaza yonke all over the world bawunyakaza nokade engakholela uKhehlelezi cha uyobontayo lo mjida simvele simgcobeni asimbekeni phezulu lapha esiqongweni phezulu miyeke ahlale phezulu anginawo umona angimonezele inyanga angimonezele esinye isangoma kunalokho ngibafisela konke okuhle ene futhi I will make sure ukuthi ngisebenza nzima ukuthi nabo baze bafike kule level engikuyona hayi ukuthi ngibakhulume kambi kodwa ozakwethu abafuna usizo lami ngizobasiza into engisho ukuthi something big is coming ongilandelayo ku Facebook angabisanyakaza hlale kanjalo umngani wami ongilandela ku Instagram Dr Khehlelezi angabisanyakaza abe umngani wami ongilandela ku YouTube angabisanyakaza ahlale njalo engilandela kwenzela ukuthi maqala kufika leyo nto abe wokuqala nqa ukuyizwa kodwa vele kuyafana umuntu oqala uzoyibona leyo nto umuntu othanda iTV. Oh, okay. Kodwa something big is coming. Kakhulu okuzayo. Something big is coming. Problem ekhaya dokotela ake siqhitha mhlambi ke sibalula indaba yanga weekend abantu ke abazofisa ukuze esontweni usho bakuzomiseka kanjani usendini sente market ngo kanje lento asenzeni kanje kube simple. Yeah. Abafisa uhamba nathi emngcwabeni. Yeah. Besifisa ukuthi bayobamba nathi from umlindelo. Size siyongena ngale emlindeleni sizosuka emahlabathini laphana siyosukela emahlabathini sonke siyasuka ngo Saturday ngo9 ebusuku siyasuka 9 o'clock ebusuku siyasuka sibheke khona wonke umuntu ofuna ukuzohamba nathi seyofisa ukuthi aqala suke nathi nje sisuka abafisa ukuze emngcwabeni ukuthi address angiyazi kodwa sise Bluff inamba bazoyithola bazoloke be directwa ngamafoni umngcwabo uyangena futhi ngabo 9 ekseni umngcwabo uyangena size siyophuma abafisa ukungibona eGoli is 066 00 266 33 angiphinde 066 00 266 33 abafisa ukwenza appointment lana eThekwini inamba ithi 067 139 6486 067 139 6486 landline ithi 032 948 6017 yeah la ngitholakala khona usendaweni yasemahlabathini eVerelem emahlabathini eVerelem ifika laphana emahlabathini eVerelem ufika laphana ugibela ama taxi eThekwini wehle eVerelem mawufika eVerelem ugibela imoto eziyemahlabathini uthi uyaka Khehlelezi